Jednom davno u prostranoj planinskoj dolini živela su dva vuka Branko i Lena. Branko je bio stariji vuk, iskusan i mudar, dok je Lena bila mlađa, energična i avanturističkog duha. Iako su imali različite karakteristike, oboje su bili hrabri i veoma povezani. Jedne večeri, dok su lutali kroz šumu u potrazi za hranom, Branko i Lena su čuli tužne krike u daljini. Njihova radoznalost ih je navela da istraže šta se dešava. Kada su se približili, ugledali su drugog vuka kako leži povređen na zemlji. Branko i Lena su pristupili povređenom vuku s pažnjom i sa osjećanjem. Ispostavilo se da je njegovo ime Marko. Marko je bio zarobljen u zamci lovaca i teško povređen. Bio je prestravljen i izgubljen. Branko i Lena su odmah odlučili da pomognu Marku. Branko je koristio svoje iskustvo i znanje kako bi oslobodio Marka iz zamki, dok je Lena pružala utehu i podršku povređenom vuku. Nakon nekog vremena uspjeli su da oslobode Marka i pruže mu prvu pomoć. Nakon što su se povrede donekle sanirale, Branko, Lena i Marko su postali nerazdvojni prijatelji. Odlučili su da formiraju svoj vukovski čopor i zajedno se brinu jedni o drugima. Branko je delio svoje mudrosti i iskustvo s Markom i Lenom, pomažući im da nauče kako da prežive u surovom okruženju. Lena je donela svoju mladalačku energiju i hrabrost, inspirišući Branka i Marka da ostanu aktivni i otvoreni za nove avanture. Zajedno su lovili, istraživali teritoriju i brinuli jedni o drugima. Svaki od njih je doprineo na svoj način, stvarajući snažan i povezan čopor. Ova priča nas podsjeća na važnost zajedništva i podrške među prijateljima. Bez obzira na našu starost, iskustvo ili snagu, kada udružimo svoje talente i kvalitete, možemo postići neverovatne stvari. Branko, Lena i Marko su zajedno pokazali da prijateljstvo i timski rad mogu prevazići sve prepreke i pružiti nam podršku i sreću u svim životnim situacijama. I tako, Branko, Lena i Marko su nastavili da lutaju kroz šumu kao jedinstveni i povezani čopor vukova, učići jedni od drugih, hrabreći se i stvarajući nezaboravne uspomene.